Kasado ni ing pamanalakad ning Cayabe Infirmary king Ciudad San Fernando alakwas kanong magpasikan king serbisyong medikal. Ay ni report ng Patricia Mamangon. Formal na ning umpisan ning City Government of San Fernando, Pampanga, ing pamanalakad ning Cayabe Infirmary, keti king City Civic Center Compound, king Alasas del Rosario San Isidro Circle, katuki ning groundbreaking ceremony ngening September 11, 2025. Peni muna ning Mayor Vilma Caluag ing groundbreaking at dinikdiking maragulayambag ning amanuang pasilidad king pamagpasikan king serbisyong pangkabula para kareng Fernandino agpangkang kaluwag makasaw tibang lakwas palawak ing libreng serbisyong medikal king syudad kayag naning operasyon ning Super Health Center. Yan po kasi uling syempre itang hospital tamo po construct de pamu anya buriku ini pong Super RHU6 tamo, kinonvert tayo into infirmary bakan ta makapag-admit ta ng mapilan pasyente. Para in preparation na rin kayong padatang tamo hospital. Bakan ta cater ta na lareng Fernandinos kasi at luta na kanyan paanakan nangyapin o ito at least serbisyon talang alalang bayaran, libringan. So para po kayong kapabaluan ka rin ganaganang Fernandinos sa tinta mo pong libreng laboratory kini, dental, x-ray, ultrasound na ang pong paanakan. Dagdag na pa ning alkalde magsilbiyang training ground ning City Health Office ing infirmary bilang pamagsadya king pamanalakad ning Fernandino People's Hospital aasahang umpisa naman bayo mapupus ing bulan. Happy ko po at last finally may ma-construct na po ing infirmary tamo. At ready na pong mag-serve ne kareng ganaganang Fernandinos. Tinagon ketiking seremonya rengalwa pang manungkulan kalupadan dina Councilors Reggie G. David, Harvey Kiwa, Ati K. Pineda, Jay Cuyugan, Jason Sikat at Elmer Benko. At wala naman reng department heads, reng tubod ibat king Department of Health at PhilHealth, makanyan mo rin reng kayaduangan ibat king pribadong sektor. Sinigurado na lamang kaluwag na balaw siyang administrasyon king pamagpatupad kareng proyektong pangkabulasan bang lakwas ilapit ing dekalidad na serbisyo kareng balang komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.